Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздарбы? Бүгін бұйырса Алай районында Алайға кетіп отырмыз. Мына Ош облысының 79-дары райондар аралық ойындарды өткөрөт. Иш-чараға жөнөдүк. Азыр Чыйчыкта турабыз. Чыйчык. Туш тарабың мөңгү карагай,
жылы Төрөлгү облусунун ынтымак алай жергесинде өтүп жаткан, 3 айылында өтүп жаткан ынтымак достук спартакиадасына кош келиңиздер. Анда баштадык алай району парадтан өтүү үчүн алай району баштадык. Төрөбашы Нурбек. Айтамын ғаныңе, атадан ғана қалған мурасы. Ош обласының Барабан районы. Келіңіздер достар. Карасу району. Карабулжа району. Келіңіздер достар. Қош келіпсіңер, алай жергесіне. Мөлтат району. Қош келіпсіңер, алай жергесіне. Ноқат району, Ноқат. Көң району. Қош келіңіздер. Өткөн достор, өзгөчө бир форма менен келиптир. Формасы өзгөчө екен. Өзгөчө форма. Бұл біздің болдықтық Чоңалай районы. Чоңалай районы. Elimizdin tınçlığı, büyüklüğünün amandığı oluş gerek. Men sizlerge çin yürekten, jalpı alaylık dostlarının atından, Ceközümdün atından, uşul jakşı kalot tilektin, ar birinizden üyülerinizden çin dilden kalak ketmekçi men. Bizim negizgi maksatımız, jalpele Kırgızstanımızda bolup жатқан uşu ten kurakları boldarını ötkörtken marekesinin katarında bizden 79-жылдардагы ötkörüp жатышат. Bizi sündürgen mınavı, eң 45 yaş kurakta bardığız birigip, bir jakadan baş çıkarıp, bir jengden kol çıkarıp, mına şunday ынтымакта, жакшы күндө кезиккен ар бирибизди сүйүндүрөт деп ойлоймун. Бул заманыбыздын негизинен айтылып келет, ыр болсо iş болот, iş болсо ыр болот деп. Мына ушул бул биз уюшуп жаткан иш-чаранын бардыгы заманыбыздын жакшы, элибиздин жакшы турмушка жетип аткандын бир белгиси деймин. Себеби эч качан үйүбүздө жетишпей турса, мындай маарекени эч ким өткөрө албайт. Ошондуктан биздин ушул жетишкен заманыбыз тынч болуп, биздин поколение дагы ар дайым ынтымакта, биримдикте жолугуп, тойлордо, жакшылык күндө кезиккенге бардыгыбызга насип этсин. Ошондой эле мына биздин учурдан пайдаланып айткым келет. Алыста жүрүп кээ бир балдарыбыз деле конокко келген болсок, уюштуруучу биздин ушу алайлык досторубузга, жалпы досторубуздун атынан ыраазычылык билдиребиз. Жогорку деңгээлде сырттан келген конокторго жакшы жүзүбүздү көрсөтүп, алайдын жакшы жергесин көрсөтүп, бергенге аракет кылып уюштуруп олтурушат. Ушул ар бириңиздер ушу дайым жакшылыкта алай жергесин кээ бир көрө элек болсоңуздар, жакшы күндө ушундай мезгилде келишиңер чын дилден тилектешпиз. Заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун. Elibizden ынтымак кетпей, жергебизден берек кетпей, дайым жакшы күндө кезиккен Кудай баарыбызга насип этсин. Ошону менен бирге мына бүгүнкү уюштуруп жаткан иш-чарага баарыңыздар жакшы активдүү катышып берип, ынтымакта, биримдикте жакшы өтүшүнө чын дилден тилектешпиз. Дагы бир рет майрамыңыздар менен бул ынтымак бекемделе берсин. Бир эле Ош облусунда эмес, Кыргызстанда бекемделип, негизги максатыбыз бардыгыбыз ушу элибиздин тынчтыгы, мамлекеттин бүтүндүгү болсун. Дагы бир рет куш келиңиздер алай жергесине.
Stop. Bravo öttü. Hayır. Nokat alıp gitti. O, alıp gitti. Sol duyumunda kötü uzattı. Gitti. Nice. Geri koy dostum. Özgen çimdiz mi? Özgen çimdiz yetişti yigitler. Sonra gününde. Alay jengde. Maalesef dostum. Sen iki bu taptayla, iki bu Şaşma var yigitler şu an. taptayla. Tayarsınlar mı? Gitti. Stop oldu. Kaçırsın? Kaçır? Nokat jengde. Dur. Sırayla. Sen harap koy. Gitti. Haydi. Gel koydasın. Haydi. Gitti. Hayda küstüm demesin. Hayda dostum küstüm demesin. Niçin tutturma. Geç ne zaman Allah. Tutturma. 2-3 gitti. Haydi. Nurlan Çağlay aldı. Şükür. Yandra. Buraya çıkıp gitti dostum. Orta oldun dostum. Yok. Sen bana koyalım çıkıp gitsen aldın. Ne oldu dostum? Tuttur. Ekoktan ne koş koy. Sen de nereye koy dostum? 1-2-3 gitti. Hayda. Küstüm demesin. Hayda küstüm. Malatya'ya çıkıyor. Milimetrede tartık etti Allah aşkına. Tuttur. Bas. Sen bas. Bol tutturlar. 1-2-3 gitti. Haydi. Nokat sende. Nokat azim pres. Özgen Aksutay gitmişti. Ulan doktor. Oldu ortaya koy dostum bunda ya. Ortaya koy dostum. 1-2-3 gitti. Tamam. Gitti. Stop. İkinci olacağımda birinciden mühür geçtim, ikinciden çektim dostum. Zaman kolda dostum. Sıcak karma oğlum. Şöyle şişpalama. Şişpalama. Karma oğlum. Karmayın sen dostum. Karma. Kol böyle kısmında kol götürsen ben ayıp koyayım. Ben görürlü oturam cigitler. Gitti. Stop dostum. Şu zaman durma dostum. Yok dostum. Sen kayacak dostum. Nokat ağzım gitti. Hava şükürsüzlüğünde. Dur. Nerede tutsa bu tut. Buna gazeteni tut. Buna gazeteni bu. Gitti. Alay etti. Parmaştılar mı? Gitti. Hayda kustum ben. Hayda. Nokattım. Havası. At çapayda saatlerine bir şey öttü. Özündesiniz. Bir avalıklar arasında. Taza etti, uğanda etti. Assalamualaikum. Oşo bulas жалпы 79'lar dostlar. Muna қалайлық достарға қырашылық, жақсы үйтір беріп атшат. Аяғына чейін жақсы өттір. Үстініңізді қақытайын. Рахмат, қыз өтті. Рахмат жігіттері. Екінші орын алған Жылдызға да Allah razı olsun жігіттері. Sevgili dostlar, arkan tartışma getirdi. Olay Bişkek.
Старт. Ой, молодец, давай. Старт. Yönetici karar. Hayda! Ya otur lan! Ya otur lan! Otur Allah arkadalar. Otur Allah. Hayda! Vay balana! Hayda, 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 hayda! Hayda Nokat, hayda! Молодец! Nokat Rani. O'rin almasangiz, o'rin almasangiz. Hayda! Hayda! Stop, stop. Yengizga Nokat Rani. Yengizga. Yengizga o'zidan o'yin bo'ldi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13 toluk toluk, 14, 15, 16, 17, haydi dostum, 18, 19, Zigir! Doldur al zirman. Ha. Çekin hayda. Bismillah. Gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Молодец dostum. Çındırında. Gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dostum, öte күшті ала келсін. Bir tek taktikasını айтып берейін бе? Жаңа ұтқан бала ат көтеріп айтып берейін бе? Сен қолыңмен көтересің да. Мынадан көтеріп қойсаң, сен 40 көтере тұрған бала екенсің. Қолша қола жігіттер. Бұл техниканы білу екенсіз. Қара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rahmat dostum.
Буга кичине тактиканы айтты керек. Таказа чык, эки, талга түштүң. 3, 4, таказа чык жерге. 5, 6, 7, 8, şurada. 9, 10. Bolup basın, bolup. Жақсылар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 çalışıp koyun. Sizler razı olun palbanlar. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rahmat dostum. Arağımca Nurlan Gelkona Asılbek Mağlan'a 25'lik atardık. Asılbek Mağlan Kuba'yla bıraktığımız dostum. 3. orun Atabek 20'lik atardı.